to Prince B Studios Tropium podcast, Chillas with Nthabie. Of course, I'm my host, Nthabie aka Wisdom Boss. It is what it is, man. On the show, Business Syndicate Thrive Show. In the studio, I'm not alone. I am with Nthabie Tuso from Lesotho Work Camps Association. Nthabie Tuso, welcome to Prince B Studio on Chillas with Nthabie. And how are you, sir? I'm good. Are you really good? Yeah, very good. Okay. Yes. Can you just introduce yourself to the viewers for Nthabie Tuso? Oh, I can use both languages. Both. Nthabie Tuso is a very young Mosotho man. Ka Sesotho ke mo cha. Lo yena ntsheba wa bona. Wa mpona gore ke mo cha. Yes. So ke motsamaisi ka mane ka mogatlong wa Lesotho wa Matseng. Le mogatlo shebaneng haholo le ntshetsopele le tswelopele ya motho a motjha. Yes. Jwale Nthabie Tuso a ko re hlalosetse haholwanyana ka mogatlo o nana hore na o bolela eng. Okay, okay. Ha re bua ka mogatlo wa Lesotho wa Matseng le Lesotho Work Camps Association. Re bua ka mogatlo o ileng wa thewa ka 1977. Batho ba ka hara sebaka sena se re leng ho sona kaofela ne ba so hlae ke sure. Including myself. Yes. But ba tlileng pele ho rona ba ntshetsa legacy eno ya ho sebetsa ka matsema pele fihleletse mona mo re fumane hona teng. Ke mogatlo e sa leng ho sebetsana le taba ya ntlafatso metseng. Ha o ya diterekeng tsena tse 10 tsa Lesotho tlo fumana hore tse ding tsa dikolo meaho e meng ya tsona boholo ba yona ya abuwe ke mogatlo wa Yeso wa Lesotho wa Matseng. Ha o tshelela mono ha jimisi hona le dintlafatso tsa setjhaba tse mogatlo wa bona o di entse. E sita le hona mona motseng wa Habia fela dikolo tse kang Likhoele le tse ding ba unne molemo o sebetsing ono wa matsema o etswang ke Lesotho Work Camps Association. Ka ntle ho mono ke taba ya dithupelo tse etsetswang batho ba batjha. E ka ba dithupelo tsa boetapele ka ba dithupelo tse amanang le ho otla motho ya motjha hore a itsebe, because one of the things tse no re tobane le tsona ona bele le diqholotso ke tsa hore re kena ka ga dintho re sa itsebe hore na gona re boma. So ke engwe ya dintho tse kgolo tse tla fumana hore ka go mogatlo wa Lesotho wa Matseng a sebetsana le tsona. Tabeng tsena tsa dithupelo hangata o tla fumana hore re na le ntho tsa ntse re reng ke dithupelo tse motho a di etsang ka go mosebetsi, like bona ho a ho dikolo bo o fumana hore o sontse o ithuta mono bana o tla bona le setsebi ka hara ba ithaopi ba tla ba sebetsa ka go mosebetsi ono. So ithaopi e mong le mong o fumana monyetla wa tloe mono a tsebile mosebetsi ono ntse etswa mono, like motho wa di-camera le di-microphone, but you are also a member. Ha o fihla mono o tseba ha eba holo a bua o tseba ditaba tse amanang le temo ha eba ke le sema la temo. Basically ke taba tse kang tsena. Ka ntle ho mono hlile ho ba le di-training tse hlileng specifically they are meant for exchanging skills. Jwalo ka tsa ho etsa jewelry. Hona jwale re na le program e tlo tla e qala ka di 1 tsa November hona le mosona se ya ho rupela batho bohle be leng ditho tsa rona le baithaopi ba rona. But we are planning to extend it ho lo batho bohle ba ithatelo bo botle ya ho rupela batho ho roka mahala. Wow. When other people go for 4 years or more, dikolong ba lo ithutela moroko kapa e mong a ya selemo lo ithutela moroko a patala. We are offering it for free. Wow. Because this is our this high youth unemployment rate. E hloka hore motho a tsebe ho itshwarela ka matsoho a hae. Yes.
So ke initiative e leng hore registration is ntse tswela pele. So we are looking forward to meeting every young person. Let's say I'm cha jolo ka nna. Le ba ba holwanyana jolo ka wena maybe. Ke kopa a night ke ba ke ipatla teng. Okay. Ke batla ho extend ke se ka fella mo. Yeah. Ke batla ho kwa fela hore na age ke from which age ho fihlella age e feng. Ka ho ha o kgethe ho hang. Fortunately, our constitution as much as le mokgatlo o shebaneng le youth empowerment, but in terms of membership, anyone who is between the ages of 15 and 99 can be a member. Okay. Yes. Okay. Yes. Wow. Jale ha ke utlwe hore na le ho lebelletswe eng ha ke batla ho ba karolo ya lona. Tla ho utlwa hore na ke ya ke le Nthabiseng ga bodinyane ke batla ho ya tswellisa pele mohlala ke re ke batla ho pheha le ho etsa di sekolo sena sa mopheo. Jale ha ke tsebe letho ke felletse standard 7 kapa ke felletse grade 6. Jale tebello ko hore ebe ke ya ke tshwere eng hore ke kgone hore ke tle ke be karolo ya lona. Firstly, just like any other organization, you have to be a member by subscription, right? Our general membership is 50 malot. We renew annually. So we start January, December, meaning next year January happen. House a renewal, you are no longer a member. Yes. What keeps your membership active is by subscription. Yes. Yes. Ko banene ke ska ba ke tlo jowa e ba ke ha ba ke ntshitse le monsena na empa ke na matla le monsana se tla. We are sorry. It's But up to me. yes, but we have many options to meetang motho mo le mong halfway. As much as membership is 50 malo. Re na lwa 20 rand wa ma student. Ho tloa primary ho fihlelletse tertiary. Yeah, sa fela ntse le ka hara sekolo sa rona se traditional sa go ya sekolo. Yes, ke 20 rand. But hale yale le Prince B Studios as a crew we want to join LWA. It's 500. Ka selemo sa tsotelo rona ka Prince B le 100 ka pa le 50. Yes. It's up to us. It's up to you rona. Yes, yes. Okay. So ke ntho tse Tse no. Hopola hore ke na le ntate thuso ho hlaya mane ni Lesotho Work Camps Association. Ke ne pila ke re. Yeah. Ke anelong hore he re ntse re qoqa le yena hore hlalosetsa ona hantle mokgatlo ona wa bona o sebetsa jwang. So ntate thuso, can you tell us hore na wena ka hara mokgatlo ona o sebetsa o le eng? Like ke le ka tsho ha re qala pisana rona ke sebetsa ke le motsamaisi. Yes, ka Senyesemane, I'm the director of Lesotho Work Camps Association. Okay. Yes, ke nna modira ditoro. Wena matweto. Kapo not matweto as such. Okay. Ako re hlalosetse hore na le se le fihletse eng ho tloa mokgatlo ona o qadile ko re the benefits. Yes. Ke gola taba e kgolo ke hore ho tloa mokgatlo ona o theilwe ho fihlela ha jwa re ntse matsema a fetang 550 a shebane le ntlafatso ya setjhaba ka ha rona ha Lesotho diterekeng tsena tse 10 ka ntle hona ha Lesotho region ena rona ya SADC hobane re karolo ya regional body e bitswang Southern Africa Work Camps Corporation. So ke setlamo sa dinaha tse ka bang go bong kaofela tse ona SADC. So le ka go tsona e sa lentse re etsa exchange ka baithaopi le tsona a mamatse ba bile international bo Belgium bo Netherlands bo kae. Okay. Yes, ka tsela e tshwanang re bile le baithaopi hla dinaheng tse ka ntle tsa tsa Europe ba kileng ba tla mona ho bona ba bang dinaheng tsa bo Korea bo Japan jwa. They came here
ithaopa mona. So ke gola ke engwe ya dintho tse kgolo because since we are based on work camps, re meta katleho ka the number of work camps we have managed to conduct. Yes, however, it's more than 550 so far. That's a lot. Wow. Le matsema a nako e khutshwanyane le a nako e telele. Ka ntle ho mono re na le batjha but hona tjena se le batho ba ho ba utluweng ke Lesotho Work Camps Association. Ka ha go se sole sa rona sa naha, we do have batho bene le di member before eba masole ba bang e bile di member e sentse le masole. Ka go correctional service re bile le ditho tse ne le batjha ba LWA but hona bile tjena e mongwe wa bona ke motlatsi wa commissioner ka mong. He was one of the members. So le ka ntle mo di sector tsena tse ding ka ofela, you go to your political sector kana le batho bene le maparlamente be kileng ya ba matona who were groomed ka hara LWA. Re ka se ba mention che ba bang. Yes. Hona mona the creative arts re na le batho be leng hore they are now international. Ba qadile ntse ba etsa drama highly di AGM tsa LWA. Yes. Bontate Sedinya. Yes. So ke mokgatlo o nang le di emahale tse ngata holo tseo o ka wa di supang e ka ba tse tshwarehang jolo ka me a holiday e ka ba di fate like myself hona le dikolo tse ke le ka ya go tsona ntse ke le moithaopi ke ya matsemeng ka lo kenya le tsoro di a se mo nko mo ke sa tsebeng tsene ke ngare kwa. It's one of the achievements tse re di fitletseng la mogala how ya ha bua sono mission wa St. Cecilia mo hona lo chat mo. I was part of that camp. Re le madifate re sa lebella letho for the good of those people ba phela mo. So ke a gola ke tse ding tsa dintho tse re di ntse ka ntlo mo che ke taba ya go hlokomela tikoloho hobane re ithutile hore ha bophelo bo ntse bo ya pele the more re lekang ho bo bebofatsa ka ho hlahisa ntho tse ngata ke the more re silafatsang tikoloho ke the more re interrupta mokgwa wa tlholeho yo re phelang ka ona. So e nngwe ya dintho tse kgolo tse di tseng ke yone ya go baballa tikoloho le tlholeho. Wow. Hle mokgatlo na go mo holo ha holo go o etsa ntho e kgolo ka ha go hona gore ke sa tsebe but now you know yes you see no, you are free to be a member actually. Okay. Yes. Go ha re qeta mona na ke tshwanela hore ke join. Yes. Ntate thuso ha ke utlwa hore na ka hare ho mekgatlo ho fapana o tla thola hore ka hare ho leeto la lona ka mokgatlo ka monono ho ba le diqholotso ana lona le kopane le diqholotso mme diqholotso tseo le ile la etsa eng hore le di hlole kapo ho la ho etsahala hey ke gola just like any institution hangata ho ba le mathata na go ba le change of administration, change of management, change of leadership. As much as we are more into nurturing young people, young people don't want to take charge. Like it's please like that, but yes, man in more my like in the leadership roles. And the saddest reality can turn over. How can come to Adilemo the 65 on a general? Eba yana and get the lampe. Utlotla nahanela ka tsela yo ba tšhabana go ya high ba le bana hana ka you get me ebe high sweet
tlhoko tsaka ke le motjha wa hona tjena. That's the biggest challenge sa re kopana le yona. Ebe taba eno e etsa hore ka nako nngwe ebe batjha they lose interest in volunteering, they lose interest in joining the organization. Hobane ho sa etsahale dintho tse buang le bona tsatsing lena. So ntse etswa ntho tse ne di etswa go 1985 back. So hona tjena advantage go connect in our national committee, majority of members ke batho ba batjha. Re sa iphapanyetse taba hore tsela ntse hloka ho ithuta go ba etsa maileng a tjena. So there are few veterans ka hara committee le ka hara administration 98% nka tla ka 99% ke batho ba batjha hobane motho a over dilemo tsa botjha o mong fela ka hara administration e ke etelletseng pele hona ba e le ntho e ke ikutlwa ka re mohlomong in a way ke katle. But ile re na le challenge eno ya hore dintho tse ngata go bona hetse batho ba batjha ba tshaba ho nka lead, ba batla ho dula ba ntse batla ba hulana ka morao. Ebe when things go wrong they blame batho ba baholo. So ke gola ke yona challenge e kgolo e saneng as the organization thulana le yona. Chekanto mono ke taba tsa di finance to keep every movement or every institution running o hloka tjhelete, whether ke a charity organization kapa ke ntho ya setjhaba, you need money. Ha se ntho re ka banga iphapanyetsa yona. So along the way ha dintho di ntse di phahama, mohlodi we bang o nona le ona wa tjhelete o so sa kgone ho akaretsa ditlhoko tsa ha hore mokgatlong o operate. And ha ho ba jwalo e se re ha ba no tla fihlela 100% of your objectives, so theo so fihlela 50 60 and ke ba qholozo bane o so sa kgone ho fihla di area ka fela tsono o kgona go fihla ho tsona. So sentse ke ipiletsa ho Nthabie Studios hore ha le na le tjhelete lo re phallela mane mokgatlo wa masima so that we can go and develop the communities, not really meant or directed to Nthabie Studios. If lo ba sotho ka kakaretso ba ka kgonang hore ba etse matsema e leng hore ba sentse ba afandile ka bobona ka ba sponsorile ka bobona. We are appealing hore ba re bitse then bona wa rona ka matsoho re lo ithaopa hore mosebetsi o jwalo o etse because we do have volunteers. So yes. Since we won't disappoint you go tla ka bateng and hopefully le ba shebelletseng ba tlo tla ba kenya letsoho go bona gore mokgatlo wa hola le be leng gore ba na le thasello to be part of it. For sure they're gonna do it. Re ka thaba haholo because how to long we have just recently launched an art movement ka hara mokgatlo mo tlileng re batlang hore re sebedise di-talenta le all forms of art to address the issues tse amang batjha. It's just a week ago hane re thakgola morero, and mid-December we'll be having a camp ya di-artist fela where they'll be exploring different ideas for 3 days. Not leaving the camp, but phela faseng la bona. Yes, as a ele bona fela. Yes. Jwale ke di-artist tsa mofuta o feng tse lebeletsweng mo kapo ke the whole artist re le ga ba le call e re le ga etsa go motho mo le mong ana le that art element ka go yena is welcome. Ya ba go ba le bana ba tla, so we are planning to pilot the initiative ka bana no, but la elore maopane at one activity in Likhoele ho yona we got some interesting news hore some of our big names will join the camp, so it's going to be bigger. Wow. It's going to be bigger actually. But we mentor our upcoming artists
Yes. So we are about to conclude our today's business. Can you just clarify how le fumane ya bokae elong hore ka skera sokola for batho be elong hore ba interested ba tsebe go bokana le lona? Di office tsa rona le ntlogolo ya rona di kamane ka difateng koporasi. Ha o fihla ka mono o batla Lesotho Work Camps Association ha hona motho ya sa tsebeng ya sebeletsang moo, so ke hona mo re fumanang teng ha o file le mofumahadi wa Tlholo. Yes, so tse sebaka seno ke cathedral area, yes. Ka ntle ho mono re na le qephe mane Facebook ke LWA Lesotho Work Camps Association. Go hona mo ka fumanang di updates teng hona maobane ntse re etsang maoba re entseng and all that. Ka ntle ho mono re boetse re na le nomoro ya office e nang le WhatsApp ke 57131878 57131878 ke hona mo ka fumana hona teng. Otherwise ha o kopana le nna strateng ntse ka mpotsa ka LWA, then we can talk. Okay, elo ha ke kala ke bona fela ntata o etseng ka tiba ha o bona pekele for sure lo tseba hore motho eno ke moithaopi. Yes. Otherwise that's that. Okay, Nthabie, thank you so much for your time. Ke nako ya nelo hore re tlo tla re bapala a little bit ka for challenge like a little tsa rona. This session e bitsa fela the pedal game. Me long hore ke tlo tla go botsa ka go tlo phika karabo. We tlo phika potso and then o mpha yona ke tlo balla yona and then you answer it. Ka sa batho ya ga ba. Hi. I'm just asking. You're not No, I'm interested. kidding. Okay. I'm kidding. All right. Yes. Are you ready? Yes. Oh, you just pick just one question, and then you give it to me. I give it. Yes. No. No, you didn't say. You said I just pick one question then. Okay. You give it to me, I will read it for you, and then you answer it. It has to be a surprise to you. Yes. Are you ready? Very not ready. Very not ready. Yes. But this one Yeah. is so cool. It says, what is your favorite song to sing? Favorite song? Yes. And I would like you to sing for us. Favorite song. Ilokishini lonke liyakhuluma ngoNomathemba, batageke mthole omunye ozomthanda, bathi usibusisi noThirisi bamshiya nozingane, batageke mthole ozomthanda, kodwa mina Nomathemba ngiyamthanda, ngizomyenzela yonke into ayifunayo, ngiyamthanda. Nomathemba, kodwa mina Nomathemba ngiyamthanda, ngizomenzela yonke into ayifunayo, ngiyamthanda. Oh Nomathemba, Wow, what a wow. Oh Nomathemba. Wow. She's so lucky, Nomathemba. I wish to be her. You can be whatever you want to be. Oh my goodness. Yeah, that's just the song that came to my mind. Wow. Yeah. Hello, ladies and gentlemen. It was such an amazing song. Yeah. The studio was on fire. Yeah, exactly. Yeah.
Okay, Nthabie, thank you so much for your time once again. To meet next time. Thank you. I do hope ho tla chaka hape ha ntse ba le diphetoho ka ha o mokgatlo ne go jetse hore ho na le so and so and so. Oh, definitely I will invite you. Yes, I'll invite you. Hohle mo le yang, we want to be there. Is it a deal? Pesa ke dimanta. No, it's okay. You're welcome. Okay, okay. You're welcome. I can't go quick ka mokgatlo ha holo o focus it's on my child. Exactly. So wa bona we are the youth. Ke a bona mo cha. Asazazela. No son. Yeah, I can see that. Thank you so much, ladies and gentlemen, for choosing us, for tuning in. I thank you for the engagement. Salons obalerona. Hey, Likhoele Qotata Permaculture Workcamp, Lesotho Work Camps Association. Ho fihlela re kopana hape next time. Hopola, I'm your host Nthabie aka Wisdom Boss. Ke tshikere ke motaung wa hamogele. Lokolokotani la mbanko basia e reng ha le jale je hamretetea. Don't forget to subscribe on our YouTube channel at Prince B Studios. Facebook page we have Prince B Studios, Prince B Entertainment and Prince B Photography. Thank you so much for your time. Bye.